умния паста барои бемории простатит ва мардонагиро боқувват кардан, самиуван барои бузбалашавӣ ва фарбешавӣ аз 10 то 15 кг, пигмент барои касалиҳои пӯст витилего, крем-френд барои муҳлати ҳамхобагиро дароз кардан то 45 дақиқа, фатзор барои харобшавӣ аз 12 кг дар як пачкааш ва ҳамчунин миноксидил барои баровардани мӯи сар ва риш. дӯстони азиз, кадоме ки дар Россия ҳастед, то метроҳо дастафка бепул ва бар тамоми шаҳрҳои Россия дастафка дорем. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарҷоно, хоҳарҷонон. аз ҳама шумо хоҳиш то охир хуб гӯш кунед қиссаи навбатиро. умедворам ки бар шумо маъқул мешавад иншоаллоҳ. марде чунин нақл мекунад: вақте бо ҳамроҳи тағоям аз Макка бармегаштем, як масҷиди харобаеро дидам ки хеле афгор буд. ин масҷидро вақте ба Макка мерафтам дида будам. ҳамин тавр хостам дохили масҷид шавам ки ногаҳ чашмам ба як шутуре афтид ки дар назди дари масҷид меистод. ман ҳам дар ҳамон ҷо шутури худро манъ кардам. тағоям пурсид: чаро дар ин ҷо манъ шудем? ман гӯё суханҳои тағоямро нашунавидам ва ишора кардам ки аз фаси ман биёяд. вақте ба дари масҷид наздик шудем, аз дохил касе Қуръон тиловат мекард. садояшро шунидем. сураи Ар-Раҳмонро чунон тиловат мекард ки мехостам дохили масҷид нашуда то охир дар ҳамин ҷо гӯш кунам. бисмиллаҳир роҳманир роҳим. Ар-Раҳман алламал Қуръан халақал инсану алламаҳул баян. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. داخلی مسجد شدیم. صاحب این قرائت یک جوان بوده است. بالای جوینماز نشسته کتابی که در دستی خود داشت تلاوت میکرد. در مسجد غیر از او جوان دیگر کسی نبود. نزدیک شده به او جوان سلام دادم. در اول این جوان کمی ترسید، بعداً سلام ما را علیک داد. از او پرسیدم: آیا نماز عصر را خواندید؟ گفت: نه، حالا نخواندم. گفتم: پس وقتی نماز عصر شده است بیایید یک جا نماز خوانیم. و تکبیر را شروع کردم. جوان از جایش خسته به قبله نگاه کرده کمی تبسم کرد و گفت: ببین، امروز بر این مکان تو با جماعت نماز میخوانیم. من و تقایم حیران شده به یکدیگر نگاه میکردیم. در گرد و اطرافمان غیر از ما دیگر کسی نبود. من خودم را گویا چیزی را پی نبرده بر این گرفتم و تکبیر نماز را گفتم. اما فکر و خیالم در این جوان بود. فکر میکردم که عقل و هوش این جوان در جایش نیست. اگر عقلش در جایش می بود خود به خود گپ نمیزد. باز در هیجان افتادم و گفتم: بست اخیر، وقتی عقلش در جایش نباشد چگونه میتواند که یک انسان به عقل قرآن را اینقدر زیبا تلاوت کند؟ و در فکر فرو میرفتم. در این وقت نمیدونم با فکر زیاد نماز را چخیل به انجام رسانیدم. پس از نماز به این جوان نگاه کردم که او ذکر و تسبیح می گفت. من به صبرانه شده: برادر خوب هستین؟ گفتم. این جوان باشد جواب داد: شکر خدا که خوب هستم. بعداً گفتم: خدا شما را ببخشد. شما سبب شدید که در نماز من به فکر فرو رفتم و نمیدانم که چه خیل به انجام رسانیدم. جوان پرسید: برای چی این خیل شد؟ گفتم: وقتی نماز را شروع نمودیم شما به خودتان می گفتید: ببین، امروز با جماعت نماز خوانده ایستاده ایم. من باشم گفتم: این به کی گپ زده ایستاده است؟ آخر در مسجد غیر از ما دیگر کسی نیست. حیران شدم. جوان کمی خنده کرد و گفت: من با مسجد صحبت داشتم. از این جوان در حیرت افتادم. آیا مسجد به شما جواب داد؟ گفته پرسیدم. جوان گفت: چگونه جواب می دهد؟ او به جان هست. غیر از سنگ و گشتا دیگر چیزی نیست. من
масҷидҳое ки хароба ҳастанд, вайрон ҳастанд ва ҳеҷ касе дохили чунин масҷид шуда намоз намехонад дӯст медорам ва мехоҳам ки дохили чунин масҷидҳо шуда тиловат кунам, намоз хонам, такбирҳо гӯям ва ҳамчунин тасбеҳу зикрҳои зиёд кунам, то ки масҷид танҳоиро ҳис накунад. бале, имрӯз ин масҷид шод аст. шодии ин масҷид беҳадду канор аст. имрӯз дар гирду атрофи мо фариштаҳо, малоикаҳо ҷамъ шуданд. агар ҳар яки мо дар ин масҷид тиловат кунем, дуо кунем, зикрҳои зиёд кунем, иншоалло ки худованди мутаол аз ин амали мо розӣ мешавад ва ҳар доим чунин масҷидро бибинам, дар ҳаққи падару модарам дуо мекунам гуфту ҷавобро ба охир расон.